da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Mae'n hyfryd I weld chi. Lovely to see you all, members, visitors and friends. Very warm welcome and hope we have a blessing of being together and worshipping together this morning. And the sun has come out to greet us all as well this morning. Da iawn. Felly fe unw ni I ganu ein hymyn agoriadol sef 37, number 37. Cenwch i'r arglwydd I o'r ein hymwared ni yw. Aid yn beraidd hyd yn ef aberth moliant iddo ef, bendigedig fo'r arglwydd ein diw. 37. Daw'r darlleniad y bore yma o'r Efengil yn ôl Luc, y drydedd bennod ar 10. If you're following the reading in your English Bibles, we're in the 13th chapter of Luke. The 13th chapter of Luke on page 1062 and starting on at verse 6. Ac os ych chi am ddilyn yn y Gymraeg, I ni ar dudalen 82, 82 o'r Testament Newydd. Dameg y ffigysbren diffrwyth. The parable of the barren fig tree. Adroddodd y ddameg hon. Yr oedd gan rywun ffigysbren wedi blannu yn ei wynllan. Daeth I chwilio am ffrwyth arno, ac ni chafodd ddim. Ac meddai wrth y gwynllannydd,
Ers 2 blynedd bellach, yr wyf wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffigisbren hwn, a heb gael dim. Am hynny, tor ef i lawr, pam y caiff dynnu maith o'r pridd. Ond atebodd ef, Meistr, gad iddo eleni eto. Gad iddo eleni eto i mi balu o'i gwmpas a'i wrteithio. Ac os daw a ffrwyth y flwyddyn nesaf, popeth yn iawn. Onid torre i lawr. A roedd yn dysgu yn un o'r synagogau ar y saboth. A roedd yna wraig oedd ers 19 mlynedd yng ngafael ysbryd oedd wedi bod yn ei gwanychu nes ei bod yn wargrwm ac yn hollol analluog i sefyll yn syth. Pan welodd Iesu hi, galwodd arni, wraig, yr wyt wedi dywyredu o'th wendid. Yna dododd ei ddwylo arni ac ar unwaith ymunionodd drachefn a dechrau gogoneddu Duw. Ond yr oedd arweinydd y synagog yn ddig fod Iesu wedi iachau ar y saboth, ac meddai wrth y dyrfa y mae 6 diwrnod gwaith, dewch i'ch iachau ar y dyddiau hynny ac nid ar y dydd saboth. Atebodd yr arglwydd ef, chwir a grythwyr. Onid yw pob un ohonoch ar y saboth yn gollwng ei ich neu ei asyn o'r preseb ac yn mynd ag ef allan i'r dŵr? Ond dyma un o ferched Abraham, a fi yn rwymau Satan ers 19 mlynedd. A ddywedwch na ddalasid a'i ryddhau hi o rwymyn hwn ar y dydd saboth? Wrth iddo ddweud hyn, codwyd cywilydd ar ei holl wrthwynebwyr, a llawenychodd y dyrfa i gyd oherwydd ei holl weithredoedd gogoneddus. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando hefyd, o'i ai. Ac fe unwn ni i ganu ein hael emyn, sef 283, 283. Ryfeddu rwyf o ddiw dy ddyfod yn y cnawd, ryfeddod heb ddim diwedd yw fod Iesu i mi'n brawd. Yn wylaidd wrth y groes, myfyriaf fyth ar hyn, yng ngolau y datguddiad mawr ar ben Calfaria fryn. 283.
Felly, cyfle i ni nawr i droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Duw a thad ein harglwydd Iesu, i ni am deimlod y bresenoldeb nawr yn symud yn ein plith ni. Ac i'th brofi di fel dylanwad a chwmniaeth byw a real yn ein canol ni. Edrych arnom ni nawr mewn tregaredd. A mae'n bod yn dod yn edifar unwaith eto ger bron gorsedd gras y bore yma. Ac i ni am dderbyn gyfran o'th ysbryd di fel ein bod ni yn gallu dy wasanaethu a thyddoli di fel y dylem. Help us now, Lord, to worship you in spirit and in truth, in the way in which we should. And may we now give your name all the glory and the furtherance of your kingdom here in this particular church and in your church worldwide in general. Wherever the message of the gospel is being preached this morning, honoring your name and also imparting a blessing on us who are listeners and doers of the word. Derbyn ein diolch o'r newydd y bore hwn. Derbyn ein diolch am ddarparu mor helaeth ac mor gyson ar ein cyfer ni. Mawr yw ein dyled ni bob dydd am i ti ddarparu ar ein cyfer ni i wynebu treialon a phethau beunyddiol bywyd. Ond yn bennaf oll o arglwydd fe ddiolchwn i ti am dy rodd pennaf i ni ymherson dy fab Iesu Grist. Ar hwn a ddaeth i wedd newid gorsedd farn i fod yn orseddfainc o ras a thregaredd. Ac i ni'n diolch i ti eto am anfon Iesu yn byd. Loving and living God, as we come now before you, we thank you for this opportunity of praising you once more. You are aware of our weaknesses and our failings. You know that we don't serve you or serve others as we should and as we could. And yet for all that, we ask for your support and help this morning in order for us to live our lives as we ought. And for us to be more worthy of your love and kindness toward us, and for us to be channels of your peace and love in the world. I ni'n cyffesu yn barod iawn ger dyfron fel ym mhob oedfa am i'r byd a'i bethau a'n denu ni o hyd ac o hyd. I ni'n cael ein rhwystro rhag dy weld i yn aml. Ac i ni'n gwneud ein hewyllus ni yn hytrach nath ewyllus di. O agor ein llygau di weled dirgelwch dy arfaith ath air, medda'r enemyn. Mae'n well i mi gyfraith dy enau na miloedd o arian ac air. A ddeiar a'n dan a'i thrysorau, ond geiriau fy niw fydd yr un. Y bywyd tragweddol yw nabod fy mrynwr yn ddiw ac yn ddyn. Lord God, we think especially this morning, as in every service, for those in need. We think of many of our fellow members here at Eglwys Gymraeg Canol Llundain this morning. In our thoughts and prayers as they face challenging times in regard to their health. We think also in general of the sad and the lonely, the bereaved and the sick. Be with them now, and may they feel your presence and comfort as a support to them as we present them now before your throne of mercy in prayer. Ac yna o arglwydd fe, gyflwyno ni ein hunain hefyd.
Cofia amdano am ni yn dyner ac yn drigaredd. Wrth i ni gyflwyno ein hunain, ein bywydau ni i'r nawdd a sylwd i'r nawr. A bod bob yr un ohonom ni yn disgwyl am gymorth a nerth i ni wynebu yr wythnos newydd hon sy'n ymagor o'n blaen ni. Ac i ni'n gofyn y cyfan oll nid yn ein heiddiant ni ein hunain, ond yn enw ac yn heiddiant ein ffrind a'n gwaredwr, Iesu Grist y cyfiawn. Amen. Ein tad ar hwn o'i ton a nefoedd, sang y tair ierda enw, deda dair nas, gwneler Good morning, everyone. Chroeso i'r Oedfa, and a warm welcome to friends as well who are joining us in the service this morning. Llawer o ddiolch i'n gwneudog am ein harwen ni y bore yma, ac fydd yn gwneudog efo ni am y cylch trafod i hanner 14 ac hefyd yr Oedfa hwyrol. So our minister will be with us for the 4:30 discussions group as well, but also the evening service at 6 o'clock. Paul, many thanks to you for your contribution on the organ this morning as well. Much appreciated. And wythnos I ddod, the coming week, the pattern of services have changed. So no midday, midweek services now until September. There are also no evening services now until September. So the next Sunday, bydd parchedig Owain Llyr Ifans cyn mab yr eglwys ac nawr ymwneudog yn Capel Ministries Caerdydd. Bydd gyda ni am 11 Sul nesa, ond bydd na ddim Oedfa hwyrol. So next Sunday, no, only morning service only. Also, because of no services, midweek services, but there is the organ recital, isn't there, Paul, in August. So 16th of August, we will still have our organ recital at 1 p.m. with Edward Batting giving the recital. Next, tomorrow night, I should say,
bydd na noson agored, Côr Llundain yn trefnu ymarfer agored. Gwahodd ffrindiau a teulu i wrando ar ei rhaglen ar gyfer yr Eisteddfod. So 7:45 tomorrow evening, the Côr Llundain are giving a short recital of their Eisteddfod pieces, so do come and listen. Nawr, dawn o'ch amgylch i'ch derbyn eich rhoddion, and then do come and join us for a cup of tea at the end of the service. Os allai denlyn elli coeddiadau Marian. My usual appeal, I've arrived now at my little extended break of 3 Sundays in the summer. So I won't be here now for 3 Sundays. We've got Owain Llyr Evans next Sunday. I know, very familiar to many of you, especially the Castle Street people. Of course, Byron Evans, his son, and now the minister in Minnie Street. So he's next week, and then the first Sunday of August, I believe it's Richard on the first Sunday, is it? And then Anthony on the second Sunday, Richard Brunt. Felly, apel I gefnogi ein gweinidogion gwadd. Dewch I gefnogi, please come and support. And then, os byw ag iach a dyw a'i mynd fydda I nôl gyda chi o'r trydydd Sul yn Awst ymlaen. Felly, mynwch gwyliau dedwydd hefyd os ych chi'n mynd I ffwrdd. I don't know whether I've done, I have to look at the, I am supposed to be going to Rhodes, but dear me, things don't seem very good in Rhodes at the moment, ond beth bynnag am hynny, gewn ni weld. Felly, fe unwn ni I ganu gyda'n gilydd. Trydydd emyn sef 246, 246. Diw tairnasa ar y ddeiar, o'r gorllewin pell i'r de, cymerfeddiant o'r ardaloedd pellaf twyllaf I syne, hael cyfiawnder, llanw'r ddeiar fawr a thras, 246.
ac meddai wrth y gwyn llanwr. Ers 2 blynedd bellach, rwyf wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffigysbren hwn, a heb gael dim. Am hynny torre fi lawr, pam y caiff dynnu maith o'r pridd. And he said to the vine dresser, Look, for 3 years now I have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why should it use up the ground? Nawr, mae cymharu pobl a choed a phlanhigion a chymharu ein gweithredoedd ni a ffrwyth yn gyffredin iawn yn yr ysgrythurau, yn dyw e, yn y Beibl. Ni'n clywed yn aml am y tebygrwydd. And if you consider, just as fruit is the produce of a tree's life, if it's a fruit tree, that is, of course, and that being the whole point of a fruit tree's existence, it's very suggestive, isn't it? Very suggestive and natural and appropriate that we as human beings are often compared to trees in the Bible, fruits and plants and trees. A pan fo unrhyw un am hwn i chi garddwyr sy'n bresennol, dwi'n dweud yn aml, dwi ddim yn arddwr, diolch i'r drefn taw dim ond rhyw bocs bach sydd â fi ar y faranda, neu byddwn ni wedi lladd pob planhigyn dan ail. Ond pan fo unrhyw un yn plannu coed ffrwythau, mae'n naturiol i ddisgwyl ffrwyth, yn dos, yn ei dymor ac yn ei bryd. A phan mae'r amser yn dod, a chi'n canfod weithiau, stym ffrwyth wedi dod lenni, diar mi. Wel, mae'r ymdeimlad o siom ac o fethiant, mae'n amlwg yn dyw e. And this parable of the barren fig tree, it's an earnest call to repentance on the part of Israel as a nation. But it can well be aimed at us personally as well, us as individuals. The fig tree, of course, was a very important, it was a very fruitful tree. It used to bear fruit, it should have at least bared fruit, not once, not twice, but 3 times in a year. That's how many times a fig tree would bear fruit. But in this particular parable, this particular tree, instead of bearing fruit 3 times in 1 year, it hadn't borne any fruit for 3 whole years. Nothing at all. A mae'n adlais amlwg yn diwe o eiriau Eseia. Chi'n cofio ymroffwydoliaeth Eseia, pa mae'n sôn am wynllan yn dwy'n grawnwyn drwg. Beth a wnaf i'm gwynllan, meddai Duw yn Eseia? Tynaf ymaith ei chlawdd ac fei defethyr, fe dif ynddi fieri a draen. Ie, mieri llebu mawredd. Chi'n cofio? Ieian fardd yn ei gweud mor gofiadwy yn y Gymraeg i lys ifo'r hael, mieri llebu mawredd. And it's only natural for the owner of the vineyard, I'd say, to feel that there's no point in keeping a fruitless tree. After all, it's only using up the ground and taking the nutrients from the ground, as it said in the reading, and affecting the growth of other trees round about it. Ond, nid yw'r gwynllannydd yn anobeithio'n llwyr, na'r peth. Mae'n dweud wrth i feistr, gad iddo eleni eto. Gad iddo eleni eto, gan roi cyfle arall iddo ddwy'n ffrwyth. Although God is willing to give Israel a second chance and to leave it alone for another year, it's also apparent as well from the parable that there is a limit to God's patience. There is a limit. And I'd suggest sincerely to you and to me this morning that the same goes as far as we're all concerned as well. Galwad, chi mo, galwad barhaus yr efengil yw i ni ymateb i Dduw na'r peth. Na beth yw galwad yr efengil? Ac i dderbyn y bywyd newydd hwnnw sy'n cael ei gynnig i ni yn Iesu Grist. Nid yw'n rhy hwyr, cofiwch,
Ond eto i gyd, does dim amser i gloffi rhwng dau feddwl, meddwl amdano fe drwy'r amser. Clyw ei lais ac agor iddo, paid ag oedi funud awr. Cofer Emyn? So having established this central message of the parable that it's God's appeal to us to repent. That's the fruit that he expects from Israel, his very own fig tree, as it were. And that's the fruit he expects from us as well. But there are a number of other points, I think, for us to consider in this story of the barren fig tree. I'd say, firstly, the importance of our own spiritual life to bear fruit, to be fruitful. Pwysigrwydd ein bywyd ysbrydol ni I ddwy'n ffrwyth. A chi mod, yn union fel mae perchenog y wynllan yn disgwyl ffrwyth oddi ar y ffigisbren, mae Dyw yn disgwyl I ni ddwy'n ffrwyth hefyd yn ein bywydau ysbrydol ni, yn ein bywyd yn y byd. You remember Jesus' warning in Matthew's Gospel about the false prophets. You will recognize them by their fruits, he says. Are grapes gathered from thorn bushes, or figs from thistles? Thus, you will recognize them by their fruits. Achos chi mod, oedd pwyslais y Phariseaid ar ysgrifenyddion bron yn gyfan gwbl ar ddefodau crefydd. Yr hen ddefodau a amlynu wrth lythyren y ddeddf yn yr Hen Testament. But this preoccupation on the part of the scribes and the Pharisees in being able to trace, they were very proud to be able to trace their ancestry back to Abraham and keeping every minutiae of the law as it was set out by Moses. They were sticklers to tradition and ceremonies and rituals. But you know, this was all worthless in Jesus' eyes. Worthless. If the roots weren't, yes, they're important, don't get me wrong, they're very important, but if the roots aren't able to produce healthy vines, and then the vines in turn to produce fruit, well, what's the point? What's the point of it? Ac oni diw'r byd yn penderfynu o blaid neu yn erbyn crefydd wrth ystyried ansawdd cymeriad a gweithredoedd y bobl hynny sy'n proffesu ei crefydd. Wy'n dyfynnu geiriau William Morris Cynarfon, y prifardd, y pregethwr a'r prifardd, William Morris Cynarfon. Dyfynnu ei eiriau fe yn aml am Tom Nevin. Ac o'i bregethau I gyd, y fwyaf oedd ei fywyd. Na chi dda, ynddo fe? O'i bregethau I gyd, y fwyaf oedd ei fywyd, fel boi eraill trwom ni adnabod cariad Duw dwi'n arswydo weithiau wrth feddwl am yn unan. Ynddo fe? Oedd ei bobl yn gallu gweld cariad Duw ar waith yn y mywyd I, nid bod bamser. So also, should our lives and our Christian witness bear fruit, the good and wholesome fruit of kindness and service, concern, love for others. That's what we should strive for in our daily lives and in our spiritual lives as well. Now, as well as the importance of bearing fruit, we also have here the promise of a second chance. A ddewid am ail gyfle, a diar mi, diolch am hynny. Diolch am hynny, ynddo fe. Dwi'n cofio Price Jones, dwi wedi sôn am Price Jones hefyd yn aml yn ymregethau, oedd yn weinidog yn Sardis wain arlwydd. And Price Jones had been for many years, he went off to the Second World War and he didn't worship, he lost his faith to a certain extent and was many, many years without going to chapel. And then, about 30 years later, he felt the call to go back to chapel and eventually became a minister himself. And he would always describe himself, disgybl yr ail gynnig I fi. He said, I'm a second chance disciple. A second chance disciple. A diolch I Dduw am ail gynnig ynddo fe. And although 3 whole years had passed without the fig tree bearing fruit, it was given another chance.
The proof of God's grace and patience towards us, that he doesn't punish us straight away or in the way that we deserve at times. Often we don't deserve a second chance, but we receive it again and again. Ac oni diw yr elfen yma o ymynedd yn amlwg mewn unrhyw berthynas cariadlon. Sawl gwaith I chi fel rieni wedi rhoi ail a trydydd a phedwerydd falle cyfle i'r plant, cyn bod chi'n goffod cerddi nhw, I newid I ffyrdd. Sawl gwaith mae gŵr a gwraig yn goffod maddau I gilydd am ambell I beth. Sawl gwaith I ni wedi gofyn am ras ac ymynedd yn ein perthynas ni ag eraill. Mae Morgan Rhys Llanfynydd yn sôn am rhyfedd ymynedd Dduw disgwyliodd wrthym cyd. Most certainly the gospel of Jesus is the gospel of the second chance. We're not all in, what's that old saying, in the last chance saloon. No, we're in the second chance saloon. Diolch. As well as bearing fruit and receiving a second chance, we also have the assurance and the help of assistance from the keeper of the vineyard. Bod y ffigisbren wedi methu dwi'n ffrwyth, mae'r gwynllannydd yn apelio ar ran y ffigisbren fel petai, yn pledio I achos gan gredu bod gobeith, mae yna obeith iddo fe ffrwytho yn y dyfodol. Mae'n rhoi sylw arbennig iddo gan balu o'i gwmpas rhoi gwrtaeth iddo fe, a I ddyfrhau, edrych ar ei ole. And of course, our vineyard keeper and our support is Jesus. During his ministry on earth, he saw the potential, didn't he? He saw the potential in many people who, on the face of it, they seemed very, very flawed and unsuitable individuals. He saw the rock in Peter, that tempestuous and quick-tempered man who even denied ever knowing him. He saw the possibility in James and John to become the sons of thunder, as he described them. He saw the good in Zacchaeus when everyone else only saw the bad. Nobody saw any good in Zacchaeus. He saw the purity of character in Mary Magdalene when others only saw the prostitute and the fallen woman. Felly, yn yr un modd, dim ond I ni roi cyfle iddo fe, ynddo fe? I ni roi cyfle iddo fe I ddod mewn i'n bywydau ni. Roi cyfle iddo fe i'n meddiannu ni. Mae Iesu'n gallu trawsnewid ni hefyd, ein cyngorthwyo ni I dyfu ac I aeddfedu fel y ffigisbren yma, mewn ffydd ac mewn cariad a mewn daioni, ac I geisio am gyrraedd at yr hyn mae am I ni fod mewn bywyd. But one brief word before concluding, because having considered bearing fruit and receiving a second chance, and also the assurance of help and assistance from the vineyard keeper, there is a warning of a final failing, as it were. Methiant terfynol. If the fig tree doesn't bear fruit within a year, it will be cut down. And you know, the result of not developing or nurturing any talent is losing it. Mae rhai yn dweutho I mod I wedi bod yn ffod I dwi byth yn chwarae'r organ y piano bellach, wydd'n credu bod fi wedi ar ei nodyn mewn 8 mlynedd ers I mi fod yma. A rhai'n gweud cwylydd arno ti. Ti'n mynd I golli dy ddawn. Well, if a musician doesn't practice, he'll soon lose his ability. If an artist doesn't perfect his technique, he'll never improve as an artist. And if a person lives in darkness for long enough, they'll eventually lose their sight. And if a person lives in spiritual darkness, they lose their sight and vision of God as well. Yn yr un modd, mae'r sawl yma sy'n gwrthod y cynnig na'r beth.
y sawl ma sy'n gwrthod y cynnig a'r gwahoddiad a'r her fawr o'r Efengil, yn y diwedd yn colli'r awydd i ymateb, yna'r peth. Colli'r awydd i ymateb. And you know, this isn't a case of God condemning us, but rather of us condemning ourselves. That's the thing. Us condemning ourselves. Ond diolch iddo. Diolch iddo byth am gofio llwch a llawr. Achos neges o beithiol sydd gyda ni bore yma. Neges o beithiol y ddameg hon yw fod drws trigaredd heb I gau. Ynddo fe? Mercy's door isn't shut. And God, in his great love and patience gives us a second chance this morning. May I ask you and I, sincerely, in conclusion, what will you do with that second chance today? A hynny gogoniant I'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni I ddyweddu ein hoedfa. Geiriau 718, 718, os gwelir fi bechadur, rhyw ddydd ar ben fy nhaith rhyfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith, yn seinio buddigoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr na bore na ffrinhawn. Eto yn addas iawn ar gyfer y bregaeth. Diolch I Paul am ddewis yr ymynau. Os do fi drwy'r anialwch, rhyfedda fyth dy ras am hennau dilonyddwch rôl ganwaith golli'r mas, a maglau wedi ei torri, am traed yn gwbl rydd, os gwelir fi fel hynny tra gwyddol foli a fydd. 718.
Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Y maglau wedi ei torri am traed yn gwbl rydd. Os gwelir fi fel hynny, tragwyddol foli a fydd. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.